Ngiyayithanda le ndoda leBhayibheli lisitshela ngayo ukuthi noma beyisishosha bantu beyibacela ukuthi bayethwale onke emalanga bayibeke ngasentunjeni la ekungeneni kwebantu la bebangena khona mabaya emthandazweni ethempelini. Kusho ukuthi le ndoda beyitibeka enzaweni la ingasitakala khona. Akunenzaba ukuthi itolo beyingakasitakali. Beyivuka lamuhla ithi this is a new day. Lilanga lelisha lamuhla. Lokungakendeki itolo lamuhla kungahle kwendeke. Sihlobo sami, mawuvalive lenkosi uthandaza uthi lokungakendeki itolo ngithi beke esimeni sekuthi kungendeka lamuhla. Nasi ngwaselisuku sakavuka udle sisithola encwadini yamakhosi ahluko 5 wona lawo mavesi lo watiko verse 30 na 31 masinyane Jesu wativela ukuthi kukhona emandla lasaphumile kuye. Wagucuka wacalata wathi ngubani lothinze ingubo yami. Verse 31 bafunzi bakhe bathi kuye, hawu ungathi usibona nje lesiminyaminya lesikukakile ube uthi ngubani lothinze ingubo yami. Angichubeke nemcabango wekuthi ubambe ematfuba kulesikhathi lonaso. Siyakhumbula lapha kuyashucwa abantu baningi basonzelene na Jesu. Vele kuyathindwana. Bayamthinza Jesu bahle bafuca labanye bameyame kakhulu. Ngiko-ke ngesikhathi Jesu abuda ukuthi ngubani lo ngithinzile, bafunze bathi hawu Nkosi ungathi hluphi sonke siyakuthinza kunesiminyaminya la. Kepha Jesu ubeke vile ukuthi ukhona umuntu losabambe ematfuba. Labafunzi bathi Nkosi sonke sisesikhathini sekuthi siyakuthinza. Kepha Jesu abengasakhulumi ngesikhathi sekuthindwa nje. Bese kakhuluma ngekuthi kukhona losabambe lithuba. Wabamba emandla akhe. Lamandla akhe uthi ke Jesu lolo bambe emandla ami. Hayi lothuke angeyama ngoba usemkhathini wesicuku. Kepha ukhona lo bese uba intentional. Ubese uba khona lo condzana nemandla ami wawakhangetela ase aphumela kuye. Nguye lona lengimfunako lo ngithinzile. Sihlobo sami, uyathi singashuca sivelive lenkosi kanye. Singashuca sibe sesikhathini sekumdumisa uNkulunkulu. Singashuca sibe semthandazweni sibe likhulu noma sibe inkulungwane. Kepha akusithi sonke lesiphunyelwa ngemandla aNkulunkulu. Ngoba utawukhumbula noma litulu lina kithi sonke kepha ngulabalikhangetelako lotawukhanza solobanawo emandi aleyo mvula. Nali lithuba lilanga lelidze longaba nalo. Kulelo langa kunelithuba, an opportunity. Every day offers you time, but you are to seize the opportunity. Lilanga ngelanga linesikhathi kepha kumele ubambe lithuba kuleso sikhathi. Lithuba lekukhangetela emandla aNkulunkulu. Kuze kuthi noma bonke labanye bebahlabela banikela kepha wena ukwende ngenhloso ukuthi cha mina ngifuni kukwenda nje. Angifuni kweyama nje, mine ngifuna ukukhangetela ngibambe mathuba. Amen.